Minister magi matak lokot pumtok patabag lokot no the Supreme Court na speaker kangalak pai basi BJP lenga ka sigmai de kupang na thajin bagum na hana AICC ke General Secretary Gaurav Gogoi na fongdok rei. Manipur World Class Football Sanaroi Sengkwan Ring Pandam the Kumalampag Sports Complex ta Tata Trust ki Makada Football Cricket Over Center of Excellence Sengkwan Haina Chief Minister N Viren Fongdok rei. Thamagi manung the Manipur Human Rights Commission that lady ba award passing lengang na pidre bade lengang sigma tak logyo election local lagani haina MHRC acting chairperson Khaidem Manina Pongdok rei. Zenims ke sere resident doctor amadi assistant professor sing na mass casual leave lawduna kongjang sanction kre miyam gi interest kongjang handuk yohaduna director na appeal tawrakli. Amasung Citizenship Amendment Act sanahan ba state to bagi wafam Supreme Court ni ya kidre lenga ki paukum sayul mari manung da pirang na baso center da kangan krei. Member kurum jari adom ni Impact News ni auze pungja asapab gi maroi ba pausing miyam da pijari. Lenga pariba minister magi matakta lakot pamtok batabag lakot no the Supreme Court na Manipur ge speaker da kangal bahaiba se BJP lenga ga mai da kupang na thajin bugum ni han AICC ge General Secretary oiba tanatana Manipur ge in charge oiba Lok Sabha MP Gaurav Gogoi na fongdok rei. Nakal lamromda lenga ga se lo na yada lenga ni haiba da haiman mathok loi sidagi hena ikai ba leiti haina CLP luchingba oiba win su fongdok rei. Wafam singa Nauria Block Congress Committee ni sindu na kodom pokpi maning lekai de pangtok kiba Block Congress Committee gi mifam de fongdok kiba nei thauramadu da thoi mitung len gi warol piraduna MP Gogoi na BJP gi lenga ga sina miyam gi yaipa thorang kya lakot kani hairam laga ngasidi mioi kya aki akhang nangalle lenga am semba amadi into bible si miyam gi kut leibana miyam na kifam thokte BJP gi lenga lak labadi saukhat thorang Paikat kani haina Chief Minister na miyam mangdo wasakya sakrabasu status is no na sakwa thorang itabag paikat pa yu udre haina mang na fongdoki. ये लोगों ने वोट देके उनको सत्ता की कुर्सी दी है ये लोग चाहते तो वो सत्ता की कुर्सी खींच भी सकते हैं. The power is in your hand. You can make a government, you can break a government. Women are leading the protest. Young people are leading the protest. Not political parties, not people on the dais. It is the people of India who are fighting back this BJP government and saying that we will not be afraid. हम डरते नहीं हैं बीजेपी सरकार से. Ngasi ke thoramadu sarya ki ba CLP luching bu oir ba o ibo bina Congress ki tiketa ka ki ba MLA Sam Kumar bulenga ga sig minister oir ma ki thawong lo na yadi haina Supreme Court na fongdor kliba sibu Prime Minister Modi Home Minister Amit Shah ma state si Chief Minister ki thamoida ikai ba phau dabra haina wang hangki ma na makha taratuna lenga ga sibu kalak khamban ba laite lenga chupli paijau tawbada bu chakwa thaurang de niyam chumna paikal haninge miyam gi yaifana na bachum khongthang lorok pada opposition de lai haiduna su hunduna ngangba madi yet kada Congress party natte fongdoki ngasi gi thauram da MPSC gi president MO Kendro yauna party sig luchingba amadi MLA kya sarugya ki akhoi center da paliba Shri Modi ji government adugo Manipur da paliba aina yadaba haiba tare ta sunu प्रेस की सिनाव सुन हायोबा मणिपुर द पालिबा सरकार सिबु आइन यारिबा सरकार रंगते यंगबियोबा भारत की वांगबा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना आइन यादबा गवर्नमेंट नी कांग्रेस ने कागिबा नुपा अमबु चोंगछलगा बीजेपी ने लुसिंग सरकार से मंत्री ओइना चाही अहुमगी मयादा मंत्री ओहंदना यहोलिबसे आइन यादे चनदे Shri Sam Kumar की मांगी पर्सनल की वानते को आइन यादे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉय चटना यादे हर सी मोदी जी दु इकाई दबरा अमित शाह दु इकाई दबरा चिर पाली सरकार से ममाई पान दबरा इकाई दबरा बा
हाना के चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना बीजेपी लेंगा को डिक्टेटरशिप लेंगा का चांगदम नखिब कलोन बीजेपी नमका ताना लेंगा पाइरबदे इंडिया की तुंगी फिबम अवाब मायोक नरकनी फोंदोक्रे मायंग इम्फाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए वेना वर्क्स मिनिस्टर की थौ पुरम लबा के एस रतन कुमार की युमदंग से पांगथो के कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल मिफम अमद वाफम से पार्टी असगी सीएलपी लीडर ओक्रम इबोबिना फोंदोकी बने AICC की जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी की मणिपुर इंचार्ज MP गौरव गोगोई यौन पांगथोकी मिफम मकाताना फोंदोखिबदा नरेंद्र मोदी ने लुचिंग बीजेपी लेंगागसी रिलीजन द युमफम मोरगा लेबागसी लेंगाकले डिक्टेटरशिप की लेंगागसना CAA सना हंदुना मपान लेबाग सिंग मिटोप के पुशन न होनरी अदुबु मुस्लिम फुरिब खक्तबो चंग यारोय हाबसी इंडिया कायरोय हाइना लौब यागदरा हंगलदुना बीजेपी लेंगागसी नंफु हाफु तोबा मियामुकियन खंगनबा लेंगाकने हाइना सुमराल सिकी मागना मखा तारदुना डेमोक्रेसी की मरी सुब मखोंगनी है मीडिया की निंगतम फाव खुथिंग जिन पाउमी फाव फाब पुनब तौरे असुगुंबा कांगलु फुरुप नाइब लेंगागसी लैरिब मखै लेवागसी तुंगलम चट लैररोय फोंदोकी सेंटर द पालिबा मोदी जी की गवर्नमेंट सिना धर्म द युमफम ओरगा जाति बिजाति नाइबा येंगु मयाम जु खन येंगबिउ लैरिबा इंडिया द लैरिबा मुस्लिम सी नत्तबा अतोपा हिंदू खंगदे क्रिश्चियन खंगदे सिख पारसी लैबा अतोपा फॉरेन कंट्री लैबा लेपाक लाख सिंगसिबु मणिपुर द लाख यागनी हाइबा इंडिया दा और मणिपुर दा चंगप यानी मुस्लिम दी यारो ये हाइब सिबु इंडिया काइना न सिलक नत्तब्रा बबसी इंडिया पुनमक्ता हुजी इरांग हक्ता सिनतबा मोय एजेंडा से मथंग चथरक तारगदी डिक्टेटर तौर नफू शासन चथरइब तौरिब मयाम सिना इंडिया से कराइदनो इंडिया की मायोन कराइद चटकदोरिबनो अदुगा मणिपुर से कराइदनो हाइबसे सिगुंबा डिक्टेटर की शासन चथरक मयाम सिना मयाम पुनमक अवोनबा अमा पुरकनबा तौदना बीजेपी सिना दोम शासन तौ लैब तारगदी अखोय पुनमक यामना लाइबक थीबा फिबम अमदा लाकनी मणिपुर वर्ल्ड क्लास फुटबॉल सानारोई संगठन पांडम इम्फाल की खुमल पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाटा ट्रस्ट की मखा फुटबॉल खक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेमगलगन है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोक्रे वाफम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन खुमल पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फुटबॉल स्टेडियम हॉकी स्टेडियम अनी की सेमग सागलिबा फ्लड लाइट की थबक येंसिनबगी खोंचत चीफ मिनिस्टर पाउमी सिंगदा फोंदोरखिबने येंसन खोंचत चीफ मिनिस्टर मखा ताना फोंदोरखिबदा मणिपुर फुटबॉल की मसाना से हेन योकन एस्ट्रो टफ ग्राउंड खर सेंगटपगी मथौ फुटबॉल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेमगदन मातांग से टाटा ट्रस्ट की ऑफिशियल ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फा की ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर के वारी सानरे सेंटर से पुन फुटबॉल सानरोई निफुमंगा लैगनी फोंदोरकी लोइना फुटबॉल स्टेडियम हॉकी स्टेडियम अनी की सागलिब फ्लड लाइट्स फेब्रुवरी 9 की ममांग लोइसिना संगानब टारगेट थमली है चीफ मिनिस्टर फोंदोरकी नाकलमरमदा एयर पर्सनल मणिपुर पुलिस की नुपी IPS ऑफिसर मोलेज स्टेशन तौकी है थारक पर रिपोर्ट की मतंग लेंगाक करी थबक पाइखलबगे है पाउमी सिंह हंगबा वाहंग की पाउकुम पीरदुना चीफ मिनिस्टर हाई थौदोगस की मतंग होम डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज का वारी सानबत नतना थौदोगदगी विटनेस लौरे एयर पर्सनल अदुगी मतक लीगल एक्शन लखोटकनी तंगाई फदरबदी कोर्ट की वारंट इशू तहनगनी है चीफ मिनिस्टर फोंदोरकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने सिद फुटबॉल एकेडमी गुम टाटा फुटबॉल एकेडमी गुमगी अम सिद लेरने कोमल पाक अदुगी नि हुजे जगह येंब सत्रुसे सिद नहानदगी सेम साबने अदु लोइदोरे है अदु असि लोइरकांद अखोगी सानरोइ निफुग मंगा गुम लेगनी लेइरकांद टोटली डेडिकेटेड फुटबॉल द एंग ngarang दा टेक 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 तौलेरम मिजोराम ग्राउंड जो लेते सानबम जो लेते बदो आ योग्रेमी अदा अखोई मणिपुर की सिना अखोई मसेन पॉलिटिक्स तौनरिङाय दा एम्फागे अदुगे दागे तौनरिङाय दा अखोई मांगसत पंगमदबने अदु हुजिकती थैंक गॉड क्लब की रिपेंटी मैम तौरकान एम्फा रिकॉग्नाइज तौरे अब एम्फा की प्रेसिडेंट यावना ngasai टाटा ट्रस्ट की कांगबुने केने फमिनरकान अखोई जॉइनली तौननबा अदुगा हाइरिबा ग्राउंड खरा डेवलप तौबा मोर ग्राउंड वी नीड लांगजिंग अचौब ग्राउंड सेंगल वेरेस्टोट फुटबॉल ग्राउंड से सही से फेब्रुवरी 15 फाउगी मनुंग संगानरबा होनरगने है चीफ मिनिस्टर नोंथोंग बिरेन फोंदोरकली इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चेनल लेब लांगजिंग अचौब ग्राउंड दा सेंगल वेरेस्टोट फुटबॉल ग्राउंड की फिबम यंगचिनबगी खोंचदम चीफ मिनिस्टर मकाताना हाई अम्फा अमसुंग टाटा ट्रस्ट अने खुसमने दुन स्टेटस दा फुटबॉल की फिबम हेन खुमांग चाउसिलनरब थबक थोरम क्या पाइखटले स्टेटस की चिंग अमसुंग तम की तोंगान तोंगान मफम क्या ट्रेनिंग कोचिंग कैंप मफम कुंथ्रा रोम हांगदोक्तुना ग्रास रूट लेवल दगी हौना
training piri lamdam asigi mehurol dagi ler club indigenous martial arts singsu pak sound hingal hanna ba state asigi lojing loya khungang singdagi hauduna semgatna na ba honari sports lomna mai onsin ba asina lamdam asigi horakli naharol singbu masamo fana thambagi mathakta state asigi tangdu laitaba phibam amada nisagi problem kaya asi divert to ngamgani masina state asibu ingma tap masamo fa khunai ma ohen ngamgani haba wafam thamlaki मरोइन मणिपुर से अतै अतै थांग तागी मार्शल इंडिजिनस मार्शल आर्ट की करीगी मयाम अमा उबिरे मशीन मास ओइना खुंगंग खुंगंग रूरल एरिया हिल एरिया लेरिबा मयाम से दा खुन खुन दा दुम संदोहन बाइतार हेल्थ के अवेयरनेस सेकेंड फुटबॉल गुम सिना अखोई इंटरनेशनल क्लास लेवल से अखोई मणिपुर दे लेरिबा पोटेंशियल टैलेंट मयाम से सिना अखोई दा सोशल की लेरिबा क्याउस अनरेस अदगी कनोगी अखोगी निशागी ड्रग की हिदाक लांथकी द लाइव मसीगी पोसिदगी डाइवर्ट तोंगनबा सोसाइटी से खरा पीस पुरकनबा हाइतार हेल्दी सोसाइटी में पुरकनब होनबदा मतेंग चाउना पांगनी Nakalamram Kumalampa Sports Complex Leriba Sports Authority of India की मखार लेबा SAG Special Arena Game Center लौथोक लगने है ना Union Sports Secretary Radhesam Zolaniana Fongdok Lambabu यानिंद Fongdok तुरंगा से center सुधर लेरिबा सानारो इसलिंगना वाकट मिफम पम दुना खोंजंग संक्शन करे सानारो यमन Fongdok पदा center सुधर के अफब सानारो के पुतोक के बदना तना Arjun Award फंकीबा मदे Olympian के आसो पुतोक रबने लोइना मणिपुर की मनुंग हंजिन मफम के आदे सानारो के आ मफम मसद लेइदुना अफब सानारो ओइदुना मिंगसत पुरकन नब होनदुना लेरिबा सेंटर असिबु मुथलगने हाइबसे थमोइ सुकना नुंगाइते हाइबु वाफम थमलकी हुजी मुथत पियोन हारक पसे पेरेंट्स अमोइना इसा सिंगना साना जनिंग बगी वाखलो नम लेजदना स्वाइन तौजरक पसे मुथलनी कायना तौबा आदे अंगांग मयाम गी मकोय सा इसिंग सा बे आद्रे हुजी मोगी सेंटिमेंट सिबु उरगा याम थमोइ सोकना नुंगाइ जदे अदुगा अखोइदी इंडिया गवर्नमेंट ओइरो अखोइ मणिपुर गी सीएम मफम दा हाइजगे मरमदी सिगुम्बा सानारोई खुनाइबो कनबियु अखोइ साइजे इवेंट मापल लेजबने इवेंट मापल सेवा पुलप मुथलनी साइ एसजी सेंटर असि लौथोअनी हाइबा से अखोइ थमोइ सोकना याजनिंग दे मरमदी मणिपुरी दा हुजी अर्जुन एवा 10 गा निपाल लेजै हारिबा सिंगैदा 10 अमदी अखोइ साइगिनी ओलंपिक पुलपना 10 गा 3 नि 3 अमदी साइ एसजी सेंटर असिदगी पुथोखिबनी हौगिबा साउथ एशियन गेम फेंसिंग सानारोई ओइना जे खुशबुरानी साउथ एशियन गेम की गोल्ड मेडलिस्ट नि महा उजी पुना अखोइगा लेमिनरी अमदी वुसु सानारोई जेरो श्रीबिना साउथ एशियन गेम की ब्रोंज मेडलिस्ट नि हारिबा अफबा सानारोई सिंगी हरकफम ओरिबा लाइसंगम सेंगाबा मफम से केसु लेदना सरदी श्याम जलानियाना मुथत पिरनी लखोकने हाइबसे सानारोई अखोइ होनदि थमोइ सोकना याजनिंग दि अखोइ थामगी मनुंग मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन MHRC की लेरिबा अवार्ड पासिंग लेंगा अगस्टिन पीदरबदी लेंगा अगस्टिन की मतक लोग योई एक्शन लखोलगने हैना MHRC की एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनी ने फोंदोक्रे लंफेल लेबे MHRC की ऑफिस द पाउमी सिंग उनब द वाफम से फोंदोर केबने पाउमी सिंग उनब द खाइदेम मनी ने मखा तारदुन हाई MHRC की लेफम तोप पोलम सिंग हाउस फाव अमत लैत्रे मरु एना कमीशन की डिवीजन मरी लेगद बदु हाउस फाव डिवीजन अमा फाव लैत्रे मसिक मतक ADGP की तादब इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की डायरेक्टर में हाफ कदबा दुसु ngasi फाव हापतन लैरे मरमसना लेंगांगना MHRC द येंगनब मियंग असे अथु मतम द हंदोकपियो MHRC असि करिनो हाइबा लमदम सिगी मियामना खंगद्रबसु लेंगांगना खंगफम थोइ हाइबा वाफम थमलकी गवर्नमेंट नाम सुंग यंगचनबम थोकपा अथॉरिटी ना थामिगी मनुदा इंफ्रास्ट्रक्चर मोंग ताहंद्रबा मैन पावर मोंग ताहंद्रबा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पीद्रबा अदोरदी मखा ताबा करी तौगदगे आइन जी मतंग लौरगा करी तौगनी हाइबसे मसी यंगकप ताबन 22 फेब्रुआरी 22 बाहुगी मनुदा कमीशन की करीगुम्बा थबक खरा मोंग ताना प्रजा की तरफ तगी गवर्नमेंट ने तौरक्तरगदी कमीशन ना तंगाई फदना आइन की मतंग लौबा लौननबा खलकने नाकलमरम मणिपुर की मिनिस्टर MLA सिंगना लेकाइद सिंग हवाई में कार्ड न चिंबा पोलम सिंग यंथोकपद थवाई यावरिबसि तोकदबने हारिबा पोलम सिंग असि यंथोकपुगी मथौ असि मखोइ नत्ते हनसु MHRC एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनी न मखाताना फोंदोरकली लोइना मिनिस्टर MLA सिंग करप्शन तौबद याउन तोंगान बा थबक क्या तौगने हाइना मखोइना वासक लौब मतमदा हाइकिबा वाफम सिंग अदो MLA मिनिस्टर सिंग न ngakna चटनना खाइदेम मनी न अपील तौरकली मंत्री सिटीजन अमन तौगदब मागी ड्यूटी से लेपा की अफब पॉलिसी प्रोग्राम पुथोकपा लेपा की करी तौरग चौखटकदगे हाइबसी वा खन्नबा
madu puthokpa adune cheng yen madu mantri ki duty nate responsible nate thau yen bando pension yen bado masi pun mang chalo ina toksin na bang atane ba mantri ama wara ka kari togda ke haibe se masi training ama changya ba MLA ama wara ka kari togda ke haibe se aduna ta dana moi masen laungna ba khotna ba ai khoina citizen ni ai khoina chum tau ga na haibe se se khoi yaroi pangtok to be yaroi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims ki director Dr. T.H. Bimo Lotho Waiba demand Tauruduna Jenims ki doctor Singh Marwaina senior residents amadi assistant professor Singh mass casual leave Lotho Kongjang sanction kray Jenims ki director ki official area administrative block mamang sanction ki Kongjang na Sarugya ki ba psychiatric department ki senior resident Dr. S. Bikram Aditya na Fongdor ki bada Jenims ki doctor Singh senior resident ki assistant professor Kaba Lona assistant professor ki associate professor Kaba ki process ase rims tawugum step by step foina tawbina na time scale for all have a demand tawduna lak ki bane masigi matang no chief minister ki level the wari sana ki basu laikre fongdoraki adubo director Dr. T.S. Bimo na thawai yauna hotna bu wat panamara moira Dr. Singh na talib demand si ngasi phaw phangdana leire masigi matakta rims ki oina the MBBS Dr. Singh na PG phangdana khudong supiri aduga Jenims ki oina de asiguma khudong chaba amata laitri masina mara moiraga Jenims ki doctor Singh na takpi tambi ki ba MBBS Dr. Singh na MD loishelaga lakpada oza ori ba Dr. Singh ikai bu phawbu ki phibam da laire fongdoraki maramaduna pumna magasi gi haurak phamase Jenims ki director nani haina maral sira duna director TS Vimo Lautok Triba Fauba, Kongjang Makata na Sanction King and Hana Fongdoraki, Kongjang the go away director Dr. Vimo Hana Tava play card gas Sijanaki. अखोगी मेन डिमांडी टाइम स्केल फॉर ऑल हाइबसिनी अदुबो लाइबक थिबा हाइगद्रा अखोगी थबक से अखोगी मपिम पावरिबा डायरेक्टर सर भीमोना फजना इनिशिएट तोबिदबा हाइगो तारे मागी सातेगे अदुना थबक अमत ओइबंगमदे या टीचर्स कोटा पियोन स्ट्रगल कयार हन्न तोरे सिसु कनामते ताबिदे मीटिंग अमदन अम हाइगनी अतोबा अमदन अम हाइगन तोरगा तुम लेथोद लै अदुना सही क्या सुम चंगसिल सुक्सिलक हाइतारे अदुना अखोइना तंबीबा छात्र सिंजुना MD ओइसलकपा अदुम अखोइ ओजाजिंग जे यामना ह्यूमिलेटिंग ओइ पोजिशन अमदा लेसिलकपै पोजिशन अम लेरे ख्वाइदगी रूट कोज दी अखोइगे डायरेक्टर सिने प्रॉपर्ली इनिशिएट तौदा डायरेक्टर सिन मपि मपा ओइबा अखोइगी बिहेव तौदबा अखोइ वेलफेयर कामते यंगबिदबा Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims ki Dr. Singh na changchileba mass casual leave miyam ki interest handok piyo Dr. Singh interest khang na thabak tauri hana Jenims ki director Dr. T.S. Vimon apil tarokli Jenims ki administrative block the Laibama ki office the Paumi Singh Unab Dr. T.S. Vimon Fongdor Kibada Dr. Singh Taliba time scale for all have demand to implement town of minister gi ayaba pirak pagi matungina atuba implement tauba hauner na marila na department khangan kre loina na eligible oiba senior resident tutor demonstrator lady medical officer casualty medical officer na chingba singi sanction regular post ki sada yankai ki promotion taubu ki thabak 2019 ki February ki haukre hadi ba thabak singa si sai khudingi February ki ahan bada implementation taugani hana fongdoraki lonana director TS Bimona ngasi notification thokna employees in a mass casual leave low by se undemocratic oi essential services maintenance ekimatungina mass casual leave low ki ayab pide maramaduna Dr. Sina Sangchile ba khongjang handok piu hana apil toraki si aina paiba sahi ahum sida aina ngasagi higher authority da file pairaga sielaga masi implement tawba aduna last year the mi train pan DPC yaudena kari adiga atopa mana rims tadi sahi nipal lerega senior resident dagi assistant professor ka rims ki time scale promotion da yaurise adubu akoi gi mi singchi thuna timely kana baina nipan du ani da kaktharaga tarukta mayam sangdana request tawraga tarukta ina tawrini ya aina tawrisi aikoi da loi tawriba SR tutor demonstrator gi interest tara natabra ise mayam silepiro Manipur lengang January kunthra ma thoi fabu ki manung da Imphal cycle lambi ki yumnam patrol da work order ki sana kanglon ki wang ma thong sajin ma chenaba public works department ki chief engineer TM ba ma de Imphal East ki PWD ki executive engineer Prakash ki matakta action lokatra ba de February amada lambi ban tauragani hana PDCC na lauthokrai
hiram asik matang ngasi yumnam khunau da laiba Peace and Development Coordination Committee PDCC ki office da pangthok ki pawmi singa unaba lu basagi Secretary General TH Hemjin ahai Imphal ki yumnam palau da laiba chahi humbatra helaba thong ase matam asiga chanadre haiduna nauna sarun kumjal singani tara taruki April thada work order thoki order aduda thong asiga loinana Imphal cycle lambi asisu koilas thanu raba palak labasu thabak adu contractor engineer singna matam chana haurak amade thong adu niyam chumna semlak tabadagi loop asina ban phaw tawkhib laikre ban tawba aduda Manipur ki chief minister na thong asi matam asiga chunabu mong sem gani madi aran ma tawba contractor adugi matakta action law gani hana thaza birake loinana thong saba se matam kuina leblu rob matung na ngarang ase hanagi ariba thong adu sidokpagi mahuta hanadagi hanagi tugda extension tawraga thabak suba horakibane maram aduna aranba mongda thong saduna sen tan mudu cheneriba chief engineer tiamba madi executive engineer Prakash ki matakta lenga gasina chapsan action lokhat kadabani hana thong asisu work order gi matung ina sagada mane have wafam thamlaki work order schedule gi matung ina sabiyo haidana khoi PDC na kanna haijaba sida honorable CM nasu matamama gi lengak to adumaina leiba lengak nate ujiki lengak sida khoi BJP gi yamna smoothly chaliba lengak amani haidana khoi thajaba thamaga simjina masamak tasu hariba sigi chapchaba action lokalo yamna athuba matamda thabak pai khallu haidana haigraba phawbada sibinjana na tasannadana Imphal East ki iga contractor ga lautuna tauriba thabak se chief engineer amadi e paisa ke hamna contractor dagi char ga lautuna raga silibano honorable CM na lenga ga sina miyang changa athuba matam da chairak pibi daba taragadi akhoi PDC sina lagliba February tarik amada Imphal to cycle road ban tauragani ngasidagi hauduna hayang fawba namit nini chumna Imphal East district ke manung chana Manipur da laiba regional sericulture resource station da sathakada ba sericulture krishi melakam exhibition Manipulenga ke sericulture loisangi director MCS S kunjaki shona haudokre regional sericulture resource station Central Silk Board Ministry of Textiles Government of India Manipur Imphal sinduna regional Sericulture Resource Station ki hold the pangtoki melakam exhibition adu haudok ki thoram the chief guest ke warol period na Manipulenga ke sericulture loisangi director S kunjakesho na hai sericulture krishi melakam exhibition asima pungoina status ladiba miamda maruina sericulture ki hiramda sinpamam oina thabak tawriba singmu motivate tawbagaloina makoi gi oiba platform piner ba sung ningthina khanghan gi pandam da pangtok pani fongdoraki numit nini chumna chathagada melakam exhibition asida sil ki oiba handloom gi pothok sing yon stol kunlomna sarugyari Manipur for varieties of silk product toy. Sigi mayam sigi product mayam se expose tawraga apun bagi platform market ki oro progressive oiba port amma khagda sangden na baina sigi mela ji pagi sei khudingi mafum sidam sil state sericulture department na north eastern region textile promotion program na koi NRDTPS na makak ministry of textile gi makada koi hoji koi implement tawri masagi lam ekaram lairaba adumba patata beneficiary amu oibagi apply tawba yare madu district sericulture officer na district khudingi legani moi kutang da hojigi form di submit tawraga selection committee na magi lamdu leibra leitabra field verification tawraganda selection tawrani hariba selection le tawba koina training pigani kamaina plantation tawni scheme sigi guideline da kaikri yauri hamel simdu moi da phana da halaga mai tawraga koigi sericulture gi farmer mo oibai khudong sabdu dum pi Bishnupur District Police की Police Community Liaison Group PCLZ District Police VDF Band Unit hangdop ka lunan traffic slogan boards form kray District Police asigi matauning tin taw officers singda banapi dun pungning thawat ki DGPLM khawtena malem gi wana United Kingdom gi police na khwairi gi for public friendly police oibi gi mataw ado lamdam sida mataw tai haiduna makoi gi oiba model adu lauraga community policing ase Manipur da adum amuk hangdok pani hana fongdoki PCLZ District Police BDF Band Unit hangdokpa traffic slogan board fongba amade mana pibagi thauramase Bishnupur District Police na sinduna district headquarter Bishnupur da pangthoki bane koina public ki awaba public ki problem karigomba misfortune labor matam dasu koina we should reach out to them since koi partnership ama lerabina moi problem any other issue labor matam within legal parameters koi public expectations meet to na ba koi kanna hona se hona minna se police headquarter na sigi matang we will always be supporting you koi na sigi successful oina na ba mari phajana chathaba yana na ba
we will always be behind you haibase ngasi lauthok chage technical ki oiba khudong cha da bakhara laiki bana maram moraga ngasi numidang waram gi manipuri mede english ki pau lona lona na manung hunna gi thorom impact news na sanduk chaba ngam kidaba du kidamak impact tv ki maike digi subscribers sing na waru bidan na ba noluk chari citizenship amendment act caa sana hanbada state abu wafam supreme court ya kidre chief justice of india sa vovden luchingba vance amana ngasi फोंदोखिबदा सेंटर की वारोल तादना लेवागसिदा CAA सनबदा स्टेट तो यारोय लेवागसि ख्वाइदगी वांगो वायल संग मसु वरिबा सुप्रीम कोर्ट ना सेंटर दा चयोल मरी की मनुंग दा पाउकुम पिरकना बसु खंगन के कोर्ट सना हिरमसगी मतंग दा खन्ननबा अचौब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सम सेमन रसु हाई की सेंटर की माइके की अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ना फोंदोखिबदा हिरमसगी मतंग दा थांगलकी पिटिशन चाम निफु हुमदोय की मनुंग दा पिटिशन हुमफोगी कॉपी सिंग लेंगागस दा पीक्रे लोनना प्लीज सिंग असगी पाउकुम की दमग मतम चंगी फोंदोखी petitioner khadana court asida CAA chanaba thingbaga loinana national population register NPR chanahanbagi matam postpone taunana ba hairakhi hari MZNREZA की कुमजाले सिंह अनि तरामपन कुन के सेंथंग मखादा इम्फाल वेस्ट की सेंजम खुनौ की सही लोक मथक साब थोंग ngasi हौनबी मतुंगिना इम्फाल वेस्ट की CEO जी शांति कुमार कबुइना संगा दुन मियाम सिनखरे ngasi संगा के थोंग अदो फुलो ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 4 की मेंबर तावरेम इनाउचाना मा की MZNREZA कुमजाले सिंह अनि तरामपन कुन की सियर दा सा की बने थोंग संगा बदुग मरिलेना इम्फाल वेस्ट CEO जी शांति कुमार कबुइना फोंदो की बदा मणिपुर दा होकी बचई खरास दा MZNREZA की थबक नुमित मसिंग सुना सोन ngam dabado सही असिदगी हौना मियामना अहोंग क्या उब फंगलगने मसिगी दमक मतौ ताबा थबक क्या पाइखत पा हौरे फोंदो की थौरम अदुगी मनुंग चना फुलो ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 4 की एरिया लेबा हलोरब सिंह द खुदोल पी के मद अवार्ड सिगी MZNREZA की थबक सुबर ख्वाइद की फजन सुखिबा मियोय सिंह दसु वार्ड मेंबर की माइके की खुदोल पोट पीतनो इकाई खुमनबसु उटकी मिनिस्ट्री की MORD की लिसिंग मखादा नरेगा की मखादा मोइना पाम्बसे खुंगंगी इपा इचा इसिन इनाउ मयाम सिंगी कानगदबा सरकार की लेरिबा स्कीम सिंगी मरक्ता की यौरकप ngамदबा अदुगुंबा जगा दुदा नरेगा ना बेंखत पियो हाइबनी ngasi अखोइना मयांग मांगदा संगारिबा थोंगसिना लाइकाई मरी मंगा की लौबुक से अखोइना गाड़ी संगलगा थबुक सुबा नोमदा हेना खुरोय हंदुइनी थोंगसिना ngasi दिगी मयामदा कानबा पिबा हौरनी खले ऑनरेबल मिनिस्टर ना ताकपिरको मतुंगिना लायबिलिटी मोता ममांग सही अमा अनि सिदा अखोइ नरेगा की खोंजेन से खितंग तपथकी मणिपुर ममांग सहीदा 22 मेंडेस खतंग सुई हौजिक से अखोइना 50 मेंडेस क्रॉस तौसी नत्रगदी नरेगा से मुट खितारे खंदना ऑनरेबल मिनिस्टर ना ताकपिरको मतुंगिना इफान वेस्ट सु खोइना लायबिलिटी मोता नुमित 30 डेज की तो जनवरी कुनमरीदा उरिपोक माउ कैथेल फमगने कैथेल माउ इम्फाल मार्केट कोऑर्डिनेशन कमिटी अमदी अपुन तेंगबांग मरुफ उरिपोक लाइखुरमी लाइकाइगा पुन खुसम नदुन सिनबने हाना चेरोल अमदा खंगलकली scientific methods सिजिदन खोइ लोइबगी मतंगदा AI CRP on honey bees and pollinators CAU Imphal Center na sinduna paring naina chatharpa khoi loriba laumi singoiba nuit humni chumna chathagada training program ama ngasidagi hokre university asigi conference hall pangto ki training hokdokpagi thoromon saru ya kiba AICRP gi on Honey Bees and Pollinators Project CAU Imphal Center के Principal Investigator Dr. KH Evol na फोंदो के बड़ा लमदम से की खोई मी सिंगना खोई लोय बड़ा सुबह की खोई खक्तमक फंगन रबा होनाई अदुबो हाउसिकती खोई की मतक मालेम की कैथेल दा ममल वांग न योने रिबा खोईरु खोई रेल रॉयल जेली चिंग सिंग पुथोक तो न सेल्तान तारे अमरमदा खोई लोय बना मना मसिंग अमदी वai wai gi pothok hengal han bada su sauna mateng pang ngame lonena khoimi singda scientific method suggestion aduna pothok marang kai na puthok na bagi pandam da training program ase pangthok mani fongdorki lonena tha ase gi kunmani fawa sathagada training program ase dalam dam ase gi chingam sung tam gi mafam kya da gi lakpa khoimi yangkhai hen man sarug yari
ꯄꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯣꯅꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯒ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯥꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯤꯡ ꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯈꯣꯏꯔꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯁꯥꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯣꯏꯔꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯅꯣꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯀꯨꯟ ꯄꯤꯕ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯗ ꯍꯩ ꯔꯥ ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯊꯕꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯌꯤꯡ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯉꯤ Kabui Mothers Association Kama Manipur ki chama sumna mangarak suba mapokumon thoram lakte bi January 23 Manipur ki High Court of Manipur ki manakta leiba rani guardian liu pakta nungthil pungama tab matam na pangtok lagane hena Kabui Mothers Association Kama Manipur ki cheru lamada khangalakli Kairau Kendra ki manung chanam santhok kachinda leiba Santhok apan mada Kendra sigi MLA san ahum katuna Kendra sigi amadi lebaga si kunjaw laichaw na thawni kre ngasi acham thawrama magaloina Santhok apan magi thawgalol yengsileba maitai inat sangad lu ke president hizam ipu macha maitai na Kairau Kendra ki MLA Lorem Rameshwar maitai na san ahum madu khusinaki nakalamramda sabaloiduna sang kagadaba matam leplaba Santhok apan magi sanglen sing ningkhai bunamar oiraga amangata thokiba dubu atu matamda Semzillaga Miam the Kusin Naragan Hana MLAL Rameshwar Maitain at Lautokray. Masi si Santhok Ibani, Mayam Sandrok Sandro Hare, Lontani. Other Panto Common the Joy say, San Maida Kametana, Pumitanida, San Luana keeping from the Santok Castellana, Sinaco Panto Common the Yoy. Angasi, honorable na. कोई दे सन कपी दे जे ओमर बिल्ड मथम तुंगे पेरेस दे करी वर्के जे मयाम खंगमिन जे आइन मसी पानी हाबि दे हाइरो पुवारिगा को येलो मिसिंग एम लक्षनबा अदुगुम्बा आइगी केंद्र लेवल लाइसंग मयाम ले सुमाइना अखोइगी पुया यावसिंग ai thira thira kan सुमतेंग पांगा लाकपने अद हाम ngasi gi han बवइना हाइब संतो हाइब जगह सिदा संथोकी ना मालेम नतुगुम थाजनबम ले अदो लेबा जगह सिदगी कना मखंग हाइ मयाम दे कोइ युम द लोइबा कोइ संगोन सामतम जे लेबाक सि लेतुम हापगदि संगोन दो फै खोलगन लेबाक लोबु लाइ वारि ले लकाइ सिदजु सनगी गाइता थौरी दो सार कटलगदि इमुंग द नुगाय फै गान थाजन बिसु लेबा कोइ अरिबा थाइनगी पाइ पुन चलम येलो मी कनो सिंग दे कोइ लाइफम जिंग जे सि सेंगोट पजे ai pamjaba amadi tawgena khanba thabuk Coordination Committee Corcom Manipur Kanglai Pagam Sung United Liberation Front of Assam Alphagi Apun Machiro Lamana Lakle Batang Kuntarukta Western Southeast Asia Asia Lamdam the Pangtokotarba India Republic Day Thoramase boycott Tobagalona total shutdown Lautokle Herically Lona thinker Lalo Lubasin Topa Chero Lamada Kataraduna Ning Tam Fangduna Marumdum Lepcha Lamdama Ohenge Hyderabade Aikoi Isada Laire Laibak Miam Istana Kang Pangtoko Riba Republic Day celebration as boycott Toba Saruk Yabu have a weapon suit Tamlakli Republic Day Thorangi Mangoin and local protection Thorangi Manung Chana Infal District Police Commando Team Manamante Pukri Bazada Tibo Humbi Tabak Chatakre Imphal District Police ke Additional SP Operations TS Krishna Tomi ke Mieng Makada Additional SP Thangko Son Haukib Deputy SP Commando KS Heroji Jawati Maduranga Sinutil Pung Ani de Hum Pawachata Kibati Humbaduda Mapamadugi Mioi Cham Humpunito ki verification Satakibagalona Shaktak Suda Mioi Kunitoi Fagat Kibagalona Hangang Police Station da Sinakrehari District Police Thawbalam de Kaksing upon Batimam Sora Maya Lekai the Tibu Tabak Satakre in the Police Jawati Maduranga say Upung Manga minute Yankai Pung Taruka minute Nipumanga forward Chatakibatibu Humbaduda Mafumadugi Yum Humbutragi Punamio Chama Yankai verification Chatakigaloina Mipamum Pundi Amata Yauki Drehadi Vishnupur District Police Commando ki team amana sunga sinung tilpung ahum makai de ahum mari makai forward Vishnupur Bazar da thibo hum ki thabak chatakre Vishnupur District Commando ki OC Inspector Luntang Wi-Fi Command Makada sathaki ba thibo hum ki thabak do ma phamadu ki mioi chani yankai verification sathaki ba galoina masa ki saktak se suda ba mioi mapan fagat ki far ba mioi singa do Vishnupur Police Station da sinak rehari
Manipur lengang na tha se kitang kuntaruk ta pangthok ko derbe humputra mathoi suba Republic Day Celebration 2020 ase kanglai pa ka sida pangthok pada wahan thok lai tab thoram ni hairaduna lona thingkra bala lob United People's Revolutionary Front of Manipur UPR-FM na numidasi mafung fan ating thamduna numidasi ga pung taruk ta gi numidang waram pung taruk phawba pung tarani thoi gi total shutdown lauthorakli Khudangari putok putak maming labor company singi marakta ama oi riba Titan gi exclusive showroom ama ngasi ihan hanbo in Infal City hangdok rei thamoi banda ngasi nau na hangdok ki store asina awang no state ki oina taraso ba Titan store oi bata na khwai gi no store oi ri hana company sigi regional business manager Zai Kishan Mehta na fongdok rei ngasi gi thorma to Mehta na hauki ba sai kontrani to isi the company sina quality labor makal maka kya gi khudangari sing putok to na lakne abo fam thamlaki It's an exciting market for us. We know that there's a lot of love that the people of Manipur have for the brand, for Titan. And we believe that we will, so it's a new territory. So in that sense, we will get a lot, we should do very well. And like I said, it's our first store here. So we know that we should see a very good response. Time will tell, but I believe we should see a very good response. Tulial Education Association TEA gi Nifurak Suba Foundation de gi thoram ngasi yari pukta leba officers ki complex the pangthokre loinen officers ki nauna khalla bathau puga da sing su wasak lokre hena Tulial Education Association na thopu chero lamada khangalakli NAV NCB amadi Chandel District Police ki apun makangbu am ngasi Chandel District ki Chakpi Karong Police Station ko onba Langfi Court Chingmai the Lona Yadav Mong, Tarama Popi Pamis, and Yatamangan Cray, Napki additional SP Saklemba RKM, the Sandel DSP Bimona Luching, the Chataki driver to the Lona Yadav Monga, Popi Pamis, Singado, Langfi Court Chingmai the Lammaker Niputaruklum, the Taramani. Mayai Kabachinja na Mayro Kunai the people saying Hai Hiramda Coalition Against Drugs and Alcohol, Kadana Sindar Awareness Program, Pangto Cray, Kadana Changchil Patongan Tongan Kongjang Saragoma and Awareness Program in the district Asigi Nasi Infal West District Lamsang the Labor Audio College of Nursing Auditorium the Pangto Kebene Academic Awareness Program to the resource person Singna slide captain Mayai Kabachinjak Sijanaba na Mioibagi Haksangda Sol Lakpaki Matang the Sandong the Tangnaki. Thobal District ki khang bokto lebe Eastern Star Higher Secondary School ki function na MPR ke ranjan ngang ki wofum singado miyambu sitab madi minam bani hana lona thinker balalo lup khara ki apun malup Alliance for Socialist Unity Kanglai Park asuk na phongdorakli lubasina thador ko chiro lamada MPSC ki achumba lotion na ba warol sing asigi matangda magna sangdupam thoi yamadi miyam lale haigada bani habu wofum thamlakli Mavidya Diogar Zarkhangi Vasu Setu Saman Award 2020 Manipur University of Department of Hindi ki Professor Dr. H. Subadani Devida Pidun Ikai Kumna Bulakre Award se Hindi lol ngang daba mafam sing the lady Hindi scholar singda akanan pibane Taramapalak Subadiogar Book Fair ki manungchana Pangtok Pathormada Award se Kusinar Kibani Hari Houses Saturday Bahero I Lake Neroka AFC home match when I Nuntil Pungani Tabam Matam the Kumalampak main stadium the Kolkata Gimam Lerba team Oibatanatana House Ligasi point table Gima Cook the Lady Bamon Vagan Galamba Town Nargani Hayangi Mesasida Mesasiki Mangoinana Kumalampak main stadium the team Animaki Kosing Unabada Mon Vagan Kos Kivu Vekunana Fongdur Kibada Mamangi mesta market team na is Bengal FC mighty piki basin market team is Sanor Sinda Hena Tauna Mahaptuna Hingi Mesa Sida Supazaba performance Pirakani Habit Hazabelay Fongdoki Neroka FC gi coach give Raikan Fongdoki Bada market team na or Sanoroy Yam Labaso home mess asidadi attacking da Hena mi and Tamduna Tauna Fana Mon Vagan Galamba Tauna can have from Tamlaki. Neroka played very well in the last game. They won 1-0 deservedly against Real Kashmir. So we have to focus only in this game and in the future. We have several things to improve. We have to continue growing up, and this is our main objective. Two teams will play 11 by 11. Style will be different, and then we are home, they are away. And like we also try to grab something
3 points or 1 point, or if we don't get anything, that after result we'll come to know. I cannot predict that, but hopefully we'll do well, because we also have confidence after beating Real Kashmir. After bringing Imran and Pritam, we are a bit different now, because they are very good with ball, and they have experience, and they know the I-League Indian standard. So, you know, when they join with us, our young players also have confidence. Tarahumdoi Suba Inter Sombung Invitational Football Tournament Ngasidik Sana Bahukray, Sombung Students Club Nusinguna Club Sik Sanabung Ngasidik Sana Bahukiba Football Tournament Sik Hodopi Achamatoramaduda, Sombung Gram Panchayat Kizila Parishad Member Ira Vichandra, retired DFOL Manglem, Sombung Gram Panchayat Ki Pradhan N Nandi Dhanesori Amade. Lamlai PS ki OCW Dev Kumar Galone na club sigi masak na mi o kana saru ya ke ngasida ki pangtok pau ki football tournament sigi an masana ki league match do da SSYC Sairem na ANNLK Saumu Panjal ani ma mai ti pi bangam ki match da mai pa kraba SSYC Sairem ki sana roi Santanu musung Michael ne match ki kunito emadini phum doi su minising da Panjal amam loina na match da mai ti orba ANNLK Saumu ki amatangar Panjal do na match ki tarani pan su minita ki ice davan mengamki football team ni pana grup ani thon khai tu na tournament sig league match sing star gyari ayeng makata match ani amadi ahum ani suba madi ahum suba league match sing sana ragani Nagpam Apabi Memorial 3rd Division Football League Tournament SYDA Khetrigao Sabal Laikai Mai Pakre Imphal East District Football Association Miyang Makada YWC Thambal Khongna Sinduna ngasi sana kiba Football League asigi mapan Super League ta SYDA Khetrigao Sabal Laikai gi Sanaroi Mohammad Sohil na match ki kun humpuni pa namadi humpumapan sub minising na Panjal ahum loina na Mohammad Talif na match ki taret sub minita Panjal amaga chandu na KFC Mapaubo yamna lakcha na Panjal Marisho na damai tiba piba ngam ki Nagpam Apabi Memorial Trust ki sentang makada chatharak leba football league sida Imphal East District ki manung chana leba football team ni pa na group ani thon khai do to na sanare Football League asigi hayeng sanaga da batara suba league ta Khetri Vengon Youth Club amasung Youth Modern Club harau ro ani na lamba taunaragani Youth Integration Club YIC na sindun ahanba Hasnam Nilakamal Movie Memorial Under 40 kg Forestside Football Tournament ki ngasisana ki batara suba match ta Golden FC Palace Compound na UK CCL oina mo Panjal mari ani da mai tiba pi kray tournament se ki tara matoi suba match ta YIC Longjam Laikai na SDC Samurawu Panjal Taruk amada mai tiba pi ki tournament se ki tara nitoi suba match ta IPMSC Irom Pukri Mapal na Thoiba FC Hairoku Panjal ani shuno da mighty piba ngamki ngasi sana ki baro iba tournament se tarani to su match tana KIYC Khetri awang laikai ne KAFA Khongman mu Panjal ani ba da mighty piba ngamki Madi Suba Indian Women's League the Saru Yaru Gaba Kripsa Narim Thong is Sanaro the official singasi Bangalore Gidamak in Faltato Cray Omlak Subo in the Pigi League the Saru Yaru River Kripsa Narim Tongi team Masada goalkeeper and defender Taret midfielder Tarukamadi forward Sanaro Manga Yauna Puna Sanaro Kunasuba AFC A license holder El Sauber Devi na chief coast loinana AFCC license holder M Devenamasung AIFFD license holder RK Zanaki Valana assistant coaching oina thaudang loriba team asigi manager na SS Gopal Sharma na oiri thasigi kunmari dagi Bangalore gi Srikanti Raba Stadium da sanaga da IWL gi final round asida nupi gi team tara ni thoina group ani thon khaidok pagalona na group ani asigi makok thongba team ani na semi final gi match sing sanaga ni legacy gi ahanba match da Manipur gi team ama oira ba Kripsa Naurim thong amade Kick Starts FC Karnataka ani na thasigi kunmari gi numit yung pong tarani thoy da lamba tawnagani ngasi nauram thong laisram lairekta leiba Kripsa nauram thong gi sangle na pangtok kiba lamtha bagi acham thawram aduda Manipur gi deputy speaker Y Joy Kumar galona na Kripsa nauram thong gi Manipur gi deputy chief minister Y Joy Kumar galona na Kripsa nauram thong gi masak naire ba mi o kyana sarugya ki tasena expectations ko yam wang na lei India gi leiba nupi gi team gi mangda Kripsa si one of the best akoi choina champion or kani habi thazabale aduna koi loinamak leiba mayamna aina kano da su mayam da su hajani meda koi Manipur gi leiba praja aduga miyam kudimana su haiba team su support to birga
Manipuri pride wena Manipuri damakta kanu tong achouba kanu achievement ama purakpa ngamnaba oisin waina koi ma'am lining si aisi haijage ahum suba Haivok T20 cricket tournament ngasidagi sana bahukre Manipur Cricket Association gi mi makada Langthabal Sporting Club na sinure Langthabal Public Ground gi sanabungda ngasi tournament sig hawdokpu ga cham thoram taram doi Langthabal gi jila parishad member L Roshan Langthabal Gram Panchayat ki pradhan A Sunanda Devi made Langthabal Sporting Club ki president TH Ivom Chagalonana AMC gi masak naibi mi kana sarugya ki T20 cricket tournament sing ngasi sana ki ban match the wide visit Langthabal na tos ngamden betting hana sana ki ba iningda api bo over kunda wicket taruk turga ran cham humputra mangalo bangam ki match sigi ani so betting sana ki ba KSDO kyam gai na match ki api bo over kun yodna over tarani pan ball manga do wicket taramak turga ran humputra matoi khak lodna match se ran cham sum na humna mai ti banang ki match se ran kuntrani to yamadi wicket ani lo bangam ki wide visit Langthabal gi all rounder Biswas na man of the match tab ngam ki Satharbati T20 cricket tournament si hayeng makata match ani sanagani Ani suba MNC under 16 boys Rasning Tong Memorial Trophy the wide UFC Langthabal amadi YUCC Kwagatel Moirang Purel ani Mai Pakre Manipur Cricket Association gi miyang makata Sathargliba cricket tournament si ngasi luang singmam na leiba luang pokpa cricket stadium sana ki banipan suba match tos ngam kiba trau Kwagatel na betting ana sana kiba match ta api over kuntra yaudan over taranipan nga ball mga adu wicket taramang turgaran humbu Taruk Lobangam ki Messasi ani show betting chana ki YWC Langthabal na over taraga bolum the wicket ahum khak turga run humpu taret lawdan match asigi wicket tareta Mai Pak pangam ki match asi the wicket mga lobangam ki YWC Langthabal gi bowler Basu na menu the match ta ki Sathar Global Cricket Tournament asig ngasi model ha secondary made Oriental College ani gi sanabung sana ki ba mapan sub match tana tos ngam ki YUCC Kwakatel Marang Purel betting ana sana ki ba match adugi an ba inning da wicket ahum khak turga ran cham sani ga humputra mapan lobang ngam ki masigi pakum da match asig ani show betting sana ki ba ESU Palace compound match ki api over kontra yodana over ko mapan ga bola ni de wicket tara mak turga sum nagi ran mariputra hum doi khak lodana match asi yamna chawna ran chama marifu taruk ta mai ti banang ki match asi da ball yang kai tare da madi ran marifu manga laukiba YUCC Kwagatel Moirang Purel gi batsman and Rohit match asi gi man of the match tab ngam ki hayeng chatar gliba tournament si tara suba madi tara mathoi suba league match sing sanagani Jharkhand Powerlifting Association is Sindhura Pangthok liba Eastern India Powerlifting Championship 2019-20 the Smart Security Services Tera Bazar ki security when work Tauriba and Sunitana kilogram Nifutari ki kanglup second position tarak pagi damak Tera Bazar the Smart Society gi Security Services ki head office taram no pagi thoram pangthokre thoram to the Smart Security Services ki advisor Rakesh Naurem na chief guest Smart Security Services ki secretary Laimuzam Pratap na president amadi Impact News ki news anchor KK Thoksom na guest of honor roina sarvya ki Department of Youth Affairs and Sports na Sindra Hokiba January 19 nagi Kumalampag Indoor Stadium na Satharakiba ahanba Chief Minister's Indigenous Martial Arts Thangta Chaibi mid 2020 nga solution kray lotion bagi thoramda Layo ikraba laikidraba thangta gi oza singi photo da hai laikatun ikai kumna ba utki loina thangta gi laitieng kya su utuna thoram adubu mapung fahan ki Aduna state telapibal Matanga sa bulletin na si tension sa drinking mawin na headlines mo na pijari.
Minister amagi matak lokot tapum toko tabak lokon na Supreme Court na Speaker na kangalak privacy BJP lenga sige mai de kupang na tajin bugu mene hana AICC General Secretary Gaurav Gogoi na Pongdo Krei. Manipur World Class Football Sanaroi Sengwana ng Bandam da Kumalabag Sports Complex ta Tata Trust ki Makara Football Kakti Oiba Center of Excellence Sengwalagan hana Chief Minister in Gide na Pongdo Krei. Ha magi manung da Manipur High Human Rights Commission gi lady bawara passing lengang na pidra bade lengang ka sige matak duog gi oiba action lokal lagan hana MHRC gi acting chairperson Kaidem Manina Pongdo Krei. Zenims ke senior resident Dr. Amade assistant professor in the mass casual leave loadon kongjang sanchin kre miam ni interest kongjang handup yohana director na apil torotli. Amasung Citizenship Amendment Act sanahan mata state of Wigwa from Supreme Court ng yakidre lenga ki paukum chayol marigi manung da pirang no center kangan kre.